Impact News nay Raj Nongthombam Manung Hariba 360-degree analysis of news and events ta mayam butaram lokchiri haukiba Mars ki tang kuntraga mathoi habadi yaksang marini janbano minasida Kobru Lekha Kangpubi district ki manung channel mo masida koi yaksang celebrate torga halakpa hana drug sinaramba drug users sing habatare ahum khaksi makoi halakpa ki lambida makoi si rehab center madagi hai batare masi rehab center si realize rehabilitation center mongjam singjin gi center gi koi staff marina hari ba mi hum se lambi da khamaga makoi hum sida search to bai tare makoi da drug se yaw bra makoi na chana gudang ta sin gudang ta pu yaw bra ni yeng matam da yaw dra kan sida ultimately magi firol se yaw dra mi magi firol se lokthoga lambi mayai sida maya mang da hai batare lambi mayai sida Firo Lothon bagi naked parading to bagi pausi Manipur pumbada ngarang si hariba nupa macha ahum masina media mamang da tholaga phondo matung sidri mayam si widely khangnar hatare maruin hariba nupa macha ahum sina ko gi tongan ba drug user body mayam gi apun ba federation am khaglai hariba federation asida laga complaint se torobni complaint tor matung sida makoina media da masi publicize tor pagi wapam ni masi gi makha tarak pasida Hojik mayamna tongan bu wahang lai se karmai tawdana miu bagi human right habata drug user oi batar ga so hari ba miu sing se hanagi former drug user sing ni habidi makhoi se recover tawri ba addict sing habata ne hari ba miu sing se ki even recover tawdri ba hojik sinari ba drug user oi batar ga so every individual has got human rights magi human rights sing dignity loi leri ba tane to hari ba miu sing sibu lambi mayai da firo lokton ba aduga poche yobra hani yeng ba hebasi yamna magi basic human right to bu matpi ba dum ba thodoga mani maramaduna hairibi incidency kari soibadagi kari karaida hairibi rehab center sina kari henjen badagi natraga kari policy program walo badagi lenga ke mai ke dagi sum makal gi unwanted untowards incidents mayam si no makangana no matra no matara ibno habigi wahang malai wahang sige matang sida khana nenu bidang tanga si impact news ki Manung Hutna ki thoram the lengsin dron ibiribasi joining us tonight on Manung Hutna Department of Social Welfare Government of Manipur ki Deputy Director CP Madam Konsam Saroja ni hamtada Madam Saroja Vadaram Nokchari, welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us Hariba Drug Users Mayam ki body singi Federation Oriba Drug Users Federation for Human Rights and Justice ki advisors Ubiriba and also Community Network for Empowerment Kon Manipur ki presence Ubiriba Oza RK Nalinikanta ni Oza Nalinikanta Vadaram Nokchari, welcome to the show. Appreciate you joining to Ahan Basi Ozagi Federation have an advisor Ubiba Federation Asida Hariba Naha Hum Sina approach to Robnina complaint Galuna Labnina Ozadi Hogjarage Haribi incidents Kayam Yamna seriously young by Masiki root causes Nakari Obi Kamai Thambing Hams. Tagasari Ras Masi Koigi Toiba Port Natabra in a Kanota Kali. Had the drug season of me or Ramagazo Hari of Mio Humdo. Drug season Naramaga talked on a self help group, Amada service speed and the Padana recovery key process the Laidana society the social reintegration Tauratan mainstreaming is the law of me never go. More in a personal Taba Masalu Damasagi private center who's RRC realized rehabilitation center give you a cano singna singnai haidona masa body search to wudu de gedom haure piron thokgi wari sina ngak amuk saita hangra who are they Highway never young big cano se search to be authority can are they authorized by the government highway never big cano se sagi federations in the cannot talk to sin authority should not have a moina authority ki rupta madugi thodok to thokre de thoiba thodok to just icham na pocket khaktang yengaga loishalamadi khara to some extent khoigi acceptable ki pot so muk leiramba muk yaba moigi de khoigi phiron loina bak lokthog ahum to makti nate hai ahum du da amani hai adana lakpadi moi ahum si pulap kano complaint lakbane ko to huji chathari ba treatment gi no se modality se sina pedong ai su ai recovery chatpa ngangani haibe su ai kano tawde thaja de treatment center gi importance de koi chapsana khangi koi gi federation lakhiba ge hana kitang samlap ke nom ko kano thamja ge sig root cause se thodok to di just kano ni systemic kano gi failure amaka ki manifestation neba root cause rom daina kano panjaning se koi gi kano su Madam Saroja su Yaubiri, Manipur the Lady Drug user ki population ga ministry ki makha the Lady Rehab Center Singda Lady Treatment capacity ga yeng na bada
aduki matik ratio se khena bana maram okano oiraga Manipur da private center tholopagi kano se culture se lakhibani matam amada dikasu sumaina problem se yam kana thomde adubu treatment demand henbana high gadrat no rehab center sing se masing khangna no je aina haifat semja list nearly 80 mugle including district manga da mainly private khakta da is Imphal East, Imphal West, Bishnupur, Thawal, Churchanpur district manga sidani private center yam lairi se adon masi lakhibis da akoina akoigi experience da yumpham oiraga masi government na regulate tawdaba taraga di self style da loina bak protocol amagi makha da treatment se chataraklaga di unwanted incident mayam ama tholakane se akoina dum imagine tawduna loi khramne ba accordingly akoi 2017 ai date phok Kaujadri June ki tarik kunipan State Legal Service Authority ka tawraga madam samaksu yaubi ko state level ka no consultation machine ki ano huziki mifam je ko ki sir Kotesor former justice na su chair tawraga sin gi bne matuda ko recommendation logi ba Manipur ki oiba private center singi state specific guideline ama sembiu aduga moi singse madugi guideline dugi basis ta regulate kano tawbiyo na adugi matung problem di dum thoe even si bo yam yawre thu bodagi adai di 1-to-1 meeting representation mayam thai hongba leite adagi department ki side ki government ki side ki su miyeng changbira pese leite adagi dai khitang man oiba khoina laugiba initiative to dang thamjage Manipur Human Rights Commission da mu approach tawre right violation tawgiba singse private center na moigi affidavit yauna complaint mayam ama koi vision jarui accordingly koi even visit pokchalure visit to the koi natai cha da even cooperative society da register tawdaba private center phok lei madugi information da so MHRC na I believe social welfare da PB ramadaiba male situation di it is becoming more and more worse day by day despite of taking so many the initiative to prevent all such unwanted things happening ko akoina tawri basic chemical response the positive response to wirakpa leiteba department amadi government ki side gi last mamangi haukiba chahi 2020 da PIL number 32 akoina high court amu sigi prayer sida akoina mu high court PIL matai PIL sida su moina verdict si within 3 months state ki rules ama frame tawro haibasigi timeline se October haukiba tarik 9 da loire ado haidi State Legal Service Authority Manipur Human Rights Commission Manipur High Court ki matiang lauraga huzik thoiba thawdong singse maru oina masi tholi se niyom niti naina chalai hangadabagi khudong sabadu pidabadagi magi pamjaba mawongda lakudagi nasai treatment pibagi mamingda Shandan Lambiromda Satarapgi train ama sauna lakhoji thingnanaba initiative mayamama lingaba body singsgi matiang lawgramne body singdugi marakta Manipur High Court pokta yawramne ba High Court ki verdict pokta moina asai thabakta onthok pidadana leibadagi sigi thawgokse aduki mati thoe de kon gi oina khogi legal aid clinic su lei asagi federation sigi nataba clinic ta su laiba complaints aduki mati lakhre but clinic ki khothang da gi so khoise justice piba ngamdabadagi hera kaidor gudoino sai 2017 dagi government da advocate tawraga lakhiba process se ngasi 2021 yaure si bogda tabi dragadi Manipur da lariba drug users organization kon user Manipur kada akoi ahum si pullaga individual drug users sing yauna nabi khudong sabado piraga drug user federation for human rights and justice akoi handakta recently Shemaga, Mama Mapa Singdagi complain, Hangba Sings the Aquina low pipe Natamina, complain, Hangba Sings the Quay drive Sapa, Housena drive Surface Center Manga, Sure, Dagi, Sangdok Nabagi Moitasu, Kodong Sabak, Kanamayama P and Olak Naba Guam and Togdramina, Noi Aquay Masangi understanding the one biro, Noina Tauriba approach, intention the Jitana Sumambay, approach the Yam Lale, I don't know why Sigi drives Sangsala Bugimaka Tarakpa. Oina nahangi rehabilitation center mongjam gi se sigi complaint se lakhi ne ko aduda hojik main root cause hairagadi center marfu mu ko round about 80 se no the social welfare department register
तौदना प्रोटोकॉल अमगी मखादा कमोइसे चलाइनबगी खुदोंग चाबदो गवर्नमेंट ना मियेंग संगदबदगी सुगुम अनटुवर्ड इंसिडेंट मयाम से थोकपने आइसे मई हांग राउंड सिदा थमजगी ओके खोगी लेंगा की लेजरीबा खोई मिनिस्ट्री फंडेड ओइबा दुमलबा रिहैब सेंटर सिंग मसिंग दी यामदबा अदुगा यूजर मसिंग यामकपना मरमरगा मरुने एडिक्ट ओइरबा एडिक्टेड पर्सन की मसिंग से यामकपना मरम ओइरगा रिहैबिलिटेशन एंड डी एडिक्शन की मथौ से ताबसदगी खोगी प्राइवेट सेंटर सिंग असिगिसु रोल से आमदी चाउदुनी मखोइना कोई गवर्नमेंट की सेंटर सिंगदा accommodate tawang am du makhoi na accommodate tawduni but having said that makhoi gi financial models maru oina hairiba misak sing asidagi moi the rehab to godri ba mising adu dagi lakpa moi gi fee have the monthly fees the base to na mar moiraga mi masing yamingi makhoi gi business ha gadra makhoi center se run to ya gadab na mar moiraga mi se force pick up to ha tare my drug season ai bu khang taraga di ma se pick up to raga ma gi center thamaga अखोई ट्रीटमेंट चथरिने हैबगी वाफम मिंग द ट्रीटमेंट चथबगी नामादा सुम मकल की बिजनेस रन तरक मानबा सेंटर रन तरक मागी फिल्म से लापदगी गरांगी थोगुसु हारिबा अंगांग हम सिदा हारिबा नुपाम चा हम सिदा ड्रग यावब्रा मोज हाना ड्रग सेंटर में हैबगी इन्फॉर्मेशन लेरमिना ड्रग यावरम तारगदे अमु हाना प्राइवेट रिहैब सेंटर अमदा पुसनबा याबगी खुदोंग चापतो लौनबगी चथरकपा अप्रोच अमदा गरांगी थोनिंग दब थोदोक से थोकने सुम मकल की थोदोक मयाम से थोम बदले रंबो या दब खोइना मसी अनरजिस्टर्ड ओकी बसो दम मयाम की पब्लिक नोटिस ला के दब से ओरम बदी है मता सिदा इना मैडम सरोजा द लाक्सन की से कोई हाई कोर्ट की वर्डिक अदगी कोई मसल सागी मणिपुर ह्यूमन राइट कमीशन की मयाम की अपुन बतवान तवान बवाफम सिंग लेरे अदो कोई लेंगा की माके दे होजु फाउबा कोई रूल एंड रेगुलेशन है बतारे दर गाइडलाइन अमा हाई रिबा सेंटर मयाम सु मणिपुर द लेरी प्राइवेट सेंटर सिंग है बतारे मखोई सी नियम अमगी कांगलो नमगी मखादा लेता रगदे सुम मखल की फोर्स पिकअप तौदना मखोई बिजनेस की मोंगदा रन तौरैब से तौंदना बा अदुगा अखोई मरुएना मियोइबा अमगी मागी डिग्निटी ह्यूमन राइट्स मांगबगी पोजीशन यौरैब से मसी कराय फोबा कोई कलोबो याय मसी अखोई करायदना अखोई चैलेंजेस कोई डिपार्टमेंट नत्रगा लेगाना लेबिरि से कमाय थमिनिंग अहानबदा ina thamjaningi si ngasai gi Ministry of Social Justice and Empowerment gi makhada akoi scheme for prevention of alcoholism and substance abuse side scheme amale siki makhada ne koi na hoji integrated rehabilitation center for addiction lady se hoji bawo de koi de lady si 26 ni different capacity da 15 bedded capacity 30 bedded capacity total de koi 1 month koi around 500 minor koi accommodate to bagi treatment pi bagi facilities se in annually de koi 6000 around सुमाइना लेबने दुगा ngасai sidai khoi drug addiction gi kano sidi increase torok panina sidai sida khoi accommodate tawda khudong chaba chada baisna tana private rehab pam su dum yawi mem ko adegi leidiba private rehab sing si loina mak phati ha ba su nati kharana torok paduda mayam sigumba mayam am incident khara thokpa yawa sida mayam su chendari ko adubu khoina masi gi si hujik Nalinikanta na haibi jumaina moi khoi da PIL tha dana khotana mayam am tawi action suro lo khoi khida badina te kai gina haidi PIL da hairi basi ruling to the tari basi ngasai gi state specific haibnataba makoi gi private rehab centers sing si kanogi makhada state ki guideline gi makhada thammo haibi gi kaino ne specific matongan bam semo haibnate adu ngasai thamjagri ba 26 a ka si akoi ministry gi minimum service of minimum standard of services for programs and the prevention of alcoholism and substance abuse haiba koi guideline male ministry na develop to ba sigi guidelines si all India going January bani okay atai state su like Delhi su private rehab centers in the sigi guidelines je don't follow to ana koi ne cabinet koi ne ida kano to dri bhaugi di state specific guideline am sem dri bhaugi di hai riba all India ge January ba guidelines si ka kano sing private rehab centers sing su follow to han bina bagi adu maina koi cabinet su puthok sai until kano to dri bhaugi di haidana adu yabi raktana koi rehab centers sing si regular tauna ba social welfare department da registration to biro haidana koi 2nd December da koi notification thoga khabar da for 2 days consecutively 3 ga 4 ga se happen sidai ste koi form lobby ki base 59 private centers ki form lobby ki but ngasi ba ba ama khakti gi hena koi submission phangjade okay lady base pose adi koi na haijeri di huji hari ba guidelines si follow to view for the time being
in the interest of the treatment of addicted persons in Dugi Haraga. At the mind Labani House, Queen Sulo Locatabinate, Hannah Sumam, where Biramani, the Manipur state policy on psychoactive substance use substances 2019 state policy same. She does who specifically high procedure to Miawi. Adegi Equina treatment Harakanda, not only social welfare department, Maka the lady, but the addiction centers, Katadanate, private city Katadanate, Max Kizo Hami Duxan, Maka the Tonganba, Mukogishu program, lying Bayaba, Mayama lady. Not a treatment center, the Loina Maktam, the Uni Hibiki Tamakano Sunate, Adum, but Makoy, police drive to Matam, the Equina verification to Matam, the weather Mokoizi harm reduction, Makada, treatments at Teribra, Carino, Hybido classified to a Mukogi or a Magana Mokoi, the Duntawi, Aduga, Aduna Tribo, Regana Quigi Lady, but you have centers in Sida, Aduma capacity to get beyond Manga, Adum Hengana capacity to the Gi, Tambaya Bagi Kudong Sabado, provision to Shemaga, Makoju treatment, Karikasudumate, Matamatam Yaduga, Mayangi information winner, state Kisu, 50 bed capacity, and Atuba, Sangana, Bishnupur district. Simaga Itamzik. Okay, I'm interesting with fact Madam Natambiri, Mamang Jahigi 2020 December Gitang, and homes the consecutively nominees Tanatana, private centers in a social welfare department, the registration to view Haidana, Topusida, Yankai Matakta forms a low, only Amakatana Samitarokpa. Sida show to risi koi karmai interpret to vi oja Nalinikanta lag jage sigi adi mayam se form hok dilore pisaluro matung sida akoi hadi private center sida thengnagadaba khudongcha daba haigadra inconvenience haigada adum balai geduribra natraga hana chalamba business model do satpa yaroi habi oduribra natraga koina center ama se private center ama phajana thabak togdre haiduna private center khodimakta copy paste to haidar moisu samana mai tarongani haina assume to busu yaroi daba leibnina kari difficulties challenges koi private center da lere bajano even form lor fawbada aruga ojana 80 mo habi 80 mo 50 mukti form lo 30 mukti lakri habatare aduna so I said kari gap layer banana kari challenges difficulties private center na face taro bajano sai okay don't ras private center phate haibu de hairoi okay hojik phaba moi khara de dum kano lai de du khudna thekpu de yamde I honestly speaking adu private center dagi recovery thokpana su heli koi gi seller group ma is the meeting yawa lagose private center gi product na su dum kano taw no heli private center they criticize tawdi tawroi ba private center majority the jik thonglai ba problem sidi ngasai gi protocol karikra kemta ngakta bida ngasai commercialization gi style da mi target mi hundra marfu chama bo khoi dum keno thengna re magi space tu ga infrastructure siga sanarira khangda ba mong da su yam le adaina madam da thamjaningi di sigi matang da notification Tologomi Kupta Koyam, however, at least there will be some chance in the go. I say can only Tabak the Kut cano, Tamaga, Hizeration. But the problem is notification to the timeline PD, Marakashida Quena, media the lady problems in Sipamama, Toego, high social welfare department problem, Toiba rehab since the visit set and how far Toiba, Togo, Asibu Sumabra, Himnasu, Yangsangiba, late notification to the which is the state obligation or because policy is now already in the state gazette. Right. Gazette it has now become a state obligation. Clause number 11 to the clearly mentioned that state specific guidelines should be formulated. Sigi situations is the ID there. Sometimes, madam, otherwise they cannot Lowino, drug user issue nina society gi social construction akoina miyamna drug user uhiba mong sina discriminate adum tawraga laki basina idi discriminate tawne nai kano taweba loweba hojibo aina si haijali sigi maramna akoina haita community me amsina unza laga ko in line with the ministry gi lejariba guideline da koi fast draft puthok sagreba puthoi si akoina khitang aduda laktri sigi marum do mai hana
थमजरंगे मिनिस्ट्री की फर्स्ट ड्राफ्ट से कोई प्राइवेट सेंटर सिंगी चना काम कोई कम्युनिटी ग्रुप खराना इन लाइन विद द मिनिस्ट्री गाइडलाइन सेमजरगा एक्सपर्ट मैम की फीडबैक अमुक कोबिरो मोय की फीडबैक कनो दो फीडबैक तो प्रपोजल ओइने पी भाई यस अमुक फीडबैक सिंदो येंगनारगा कोई फाइनल ड्राफ्ट तो लाको याबरे येंगसेना कोई सबमिट तौरेबा डायरेक्टर दा माग पर्सनली कोई उनरुरे रिपीटेडली मेनी अ टाइम्स अदगी माना फारे दुदे फीडबैक तो लौरगा नोय कौरागा फाइनल मीटिंग में सिलगा कोई कनो लेट अस टर्न इट इनटू एक्शंस हना हाइबी रखरनेबा बट मदसोदम नो एज इट इज महात्मा गांधी की यों अहों की टाइप तो होजी गदुम उदे खंगदे तादे हाइबी की टाइप तो लेबीरे होजी की कनो से तो मरु ओइना लाक्ट्रिसिटी लाकनिंगोय हाइबगी आर्थदी मिनिस्ट्री की गाइडलाइन दी 15 बेडेड एंड 30 बेडेड नेबा क्लाइंट अमदी काउंसिलर की रेशियो सिगा प्राइवेट सेंटर दा हयंग कितंग अखोना relaxation खरा पाम्बा अदगी फी द यूनिफॉर्मिटी मा थमकबा खितंग दने बखोइना सेम रिबा ड्राफ्ट सिदा केनो याउग्रिजे रिमेनिंग टू द इज केनो ऑलमोस्ट सेम विद द मिनिस्ट्री गाइडलाइन नेबा मदुगी रिलैक्सेशन पामी सिगी मरम से अमदुदी याम यामदबा मेस फी यावी मेडिकल फी यावी स्टाफ तोलोब यावी अदगी रूम रेंट पीदी whereas private center city starting from room rent electricity bill water अदगी breakfast lunch dinner mess fee loina bak fee do depend tawunina ministry ki guideline do sano haira gadi madu realistic practical gano oidabanina private center sing je form se low raga su aidi laktabra hai nai khalle ba akoina propose to giba draft to yaw se private center ki di depending another on the area they have 30 ka 50 ka su propose tawbaneba 30 bedded and 50 bedded ana yam line na sort out to ya problem issue se aidi kitang ignorance negligence ki poto leibedagi hoji pok aidi masi thabak to onthok ba ngamdabne lei aina madam da su ji haino haijening is ai argument adagi debate su pam de root cause to madam haidi masi koina department process se accelerate tawada hamper tawribu area do hairaga khanaraga madu da koi civil society group community group su kamaina contribute tawraga thabak si progression kitang leina na ba accelerate tawa yana na bi pot da ekta openly sengna haina ba do pamjayeba khoi gi drug user federation for human rights and justice na tawrisi so we are nothing against government goal of drug user federation for human rights and justice is contribute government effort in achieving sustainable development goal of strengthening treatment of substance abuse neba goal number 3 the mayak sek na palle ba target 5 ta strengthen treatment of substance abuse including narcotic drug and alcohol na madu ki goal phangna na ba government na sangsali ba post da koi di contribute तौगेना फेडरेशन से थोपनेबा मदुगी गोल दो फंगननबगी दमकता ट्रीटमेंट क्वालिटी एनहांस तौगे हायरगदी फर्स्ट ऑफ ऑल अखोय ह्यूमन राइट वायलेशन से टू स्टॉप ह्यूमन राइट वायलेशन ऑफ ड्रग users is kanone one of our objective never to achieve that goal never accordingly akhoi si gi drive as long as human right violation se thingdrige akhoi da ngasai gi treatment quality enhance tawrokpa haibasima this is id oithoi da wani nei kano thamjaninge adona koina nongai 3d thoglaiba problem ji yaameba kuireba 2012 ta kona ahanba chorchanpur da bedside rehab ta mi ama sigibagi media me am pukano puraga rally ama sakibase 2012 neba hojik chahi mapan almost one decade phara neba private center da problem thoglaije ngasi bo dum miyang sangdana lai si de government ke side gi initiative di lobby ai yai hojik policy ga kano sembi de initiative se low da khitang ai di satisfactory oi de si mai haijening e ko aduna yaraga di government is government ni akoi gi government na daita loina ba lai rage private center loina ba close down tauge su tawiro ai isamak su yauraga ai haijer rage ba private center kano singsibo ba tokpiro no yana madu su kasu oiroi maram di lairiba drug user ki population se treatment akoi ki private no da public no da partnership model PPP kai lai se sumaina private center along with the ministry funded se phajana salaga di akoi ki no se recovery ki sang se ju wanghalan ba dai di ngamgani haiba thajai ba ko to private ki sai se pura government na ignore
तौरगा लेबदगी सिगुमा अनवांटेड केनो से इंसिडेंट सिंग से थोकपनी ngasi bok ta khoi department na keno leite yengchan biba aduga atopa point amana state legal service authority gi mogi nasal sa gi scheme number 8 sida yam phajana yaureba special unit ama shemo special unit should be comprised of representative from social welfare department lawyer NGO community group haina yaureba sigi special keno unit asigi main task to visit all the rehab centers including ministry funded every month high baneba sigi special unit ki provision se lairaga state legal service authority na tawidri se kai no nai hangjaru reba masi social welfare department na initiate tawiraga da poni chi di thakre tawiraktian high special unit to lairaga di monitoring do salaga di immediately intervene tawya ba area mayam do koi skip tawreba atugi provision do scheme do gi makhada nogi national legal service authority ki makhada labor scheme do implement tawgadab ju tawdramni na monitoring do who is doing what I do kanamtana khangdramni na sigi problem sing se henjalakna bi masa am oibani na idi swai sida state legal service authority ki scheme kanagi marano haibu di ai gano da mi do di aina ka point tawraga haibu di ngamaroi tawbam thokpa mayam ama tawraga thingba yaba posidi tawdadana thingdre thingdabadagi problem se thokpani sigriba nagriba phuriba singsigi whatever thokriba thodok singsigi keno daita se id department amadi government na logadamne lei okay hariba private ki center sing boiro aduga khogi government gi ministry funded oriba khoi IRC hariba center sing asi boiro hariba center mayam sing asida department ki maike digin tra hariba constitute toba unit sigi maike digi mas survey toba hai batare mas tautar timely survey se tautar madudagi mayamama koi khanga ne ha tar ground report se kaino ground reality se kai no private tana kari problem thinari ba aruga government gi tana kari facility lairiba leitre hai ba mayam se khanga matung da madugi matungina koi tongan ba khudaki oiba short term arigi long term measure mayamama department gi maike digi lokat pangam bagi khudong chabasu phangani hamne du hoji bhoi on madu pangtok pangam daba na tar pangtok trabagi pibam sida laibana maram oiraga ultimately drug users in society go ba miyam gi oiba yamna discriminatory ba miyeng amasu adumag thengnarga laiba at the same time so makal gi dignity amadi magi basic human rights the target of so makal gi thodusing su masina marama moiraga one of the reasons oiraga tholokpagi marama de mo ori on the brand tojaga break time tonjerga impact news meng tanuri welcome back to the Manung Hutna 360-degree analysis of news and events with Raj Nongthombam Manung Hutna ngasi khana jari si haukiba Mars ke tang kontra mathoida former drug users ahum gari tonga bike tonga habatare halakpagi lambi da maruina kobru lekhada kogi private rehab center gi mioi kharana makoi se farga check toro matung se da makoi da drug yauri bran check tobuni yarok tabdagi mioi ahum jing manung da ama piro loktoga chalhan bagi habatare mayam mamang se da lambi lamjau se da lamhang da piro lokthon bagi suma naked parading gi strip tobagi wapum lakpadagi mioi bagi hak to khongau nare adu hak si khongau no gi mamang da hairiba any private center hairiba particular private mongjam chingjin gi private center si boiro aduga any other private center boiro makhoi ta kanana authorized tobagi who authorized them to search anyone kana mami over search tobagi authority se makhoi ta kanana empower tobuna habagi wahang similarly at the same time mi bamagi hak khongai no bagi makhoi da right to labor habagi wahang amsu chauna leri masik matang da khana jamni mathang se ina madam Saroja da lakchan ngi singa saigi koi notify to ba duga form la khuraga form ama khatang lakpai sida makoina koi center gi lejari ba natraka koi national gi lejari ba minimum standard have tare sigi standard si Manipur da lejari ba private center singa sen rehab center singa sen follow to banga moida ba maybe infrastructure da OVI aduga tongan ba head sing da makoina ngam moida ba kharasu dum leram go mali maduna maram oiraga form loksel luraga khara mana form chuno log da khara mana luraga submit to banga maktabagi maram da sois da kogi local area adjustment have tare situation kogi state sigi ba specific lejari ba private center sing asina thangnari ba challenges keno difficulties keno adu itar da kogi local area adjustment am introduce to biraga in the form of kogi state ki specific oiba guideline amoina thopiraga madu accommodate to bitar ga di makhoi se soidana kogi social welfare department da registered ga toroga arga department na regulate to budu su dum makoina support to encourage to tarokani habigi thazu amdi leje kamai thamin ga dai
ai mamang da ihan hana ai kanamtang hana se siki ngasai gi timeline haibduma yes timeline se tashinam ke khoi timeline se thamde kari gino harakan da isi di continuation ni continuing process ni ko anytime kan no to ya be gini makhoi de piri se aduga hujikti ai ngasi link khatrasu nong matam mamada ai link khania pai matam ji ki su adum tongana mung thokada wonate anybody kana gumna private center link khaning bi ba taragadi sumaina register to haibaduni order thoi basis dai se timeline gi thoidong na darkar le kano tawdi aduga minimum standard haibani hairi basi akoi private हाइबसी दम इका द लेरिबा मिनिमम स्टैंडर्ड सी याम मिनिमम हाइरिसिने लेइतबा यादबा पोट अमा खकनी करिगुम ट्रीटमेंट अमा तौगे हाइरगदी ललिनकांत हजिक तब मोइन थंबीगी बा ड्राफ्ट अखोय फंगजे ड्राफ्ट से अखोय मरी लेनबा सिंगदगी कमेंट कवी लोइनमा अदुगा अखोय सिगी कनोसी मोइ पीरिबा ड्राफ्ट सी स्क्रीनिंग तौंगनबगी कमिटी बाउ सेमननबगी अखोय प्रपोजल लेखरबनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अदगी अखोयना नसिदै से पीरिबसी मिनिस्ट्री गाइडलाइंस दे पीरिबसी रेशियो खरा पीरी स्टाफिंग पैटर्न दे पीरी बसी ngasai gi काउंसलर हाइरो काउंसलर जाम वेरी इंपोर्टेंट रोल नि हाइरिबा निसा चाबा सिंग से काउंसलिंग जी इंडिविजुअल काउंसलिंग ग्रुप काउंसलिंग फैमिली काउंसलिंग इवन अना बदु खक्तन ते ला कन काउंसलिंग पी दोइसे फैमिली मेंबर दु भावनी ट्रीटमेंट तो कान फैमिली मेंबर सु चंगेबा कैनो दि ngasai gi सा चाबा ge horok panji family दु सुमाई प्रॉब्लम अमा ले कोजेस मयाम अमा ले गरे बट फैमिली मेंबर दु सु करी मरम गिनो कमाई तो बनो मासी मागी कोजेस तो खंगंदना मागी ट्रीटमेंट दुदा मतेंग वन नबा सिगी अचौब इंपोर्टेंट रोल अमा लेरिने काउंसलर सिगी काउंसलर से अखोइना क्लाइंट अमदा क्लाइंट निपान द काउंसलर अमगी रेशियो पीरी अदगी नर्स हाइरो खैसाई लाइंग कदुरी तौरिबा मी लाइफ ने तौदुरी से अदगी खोइ नर्स सु मतिक साना मागी रेशियो दु पी दिया पोते ngasegi 1:10 ni adugi ratio yam kasu yam minimum ni piri se sidai sida adagi magi ngasai gi post gi matung ina magi leibam thok minimum qualification leibam thoi adu kitang chana ba khotpa watpa kitang yawba du da akhoi se kitang khanaraga hojik थोइबे इशू जिनी सिदैसिदा मन यंगजलगदे हेना फदबा थोरकपसु यारी अदगी कामदा हेता पुंजलगा जे एडिक्शन सेंटर नि हाइबे याबनते अना मागी मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर यामना चावने हेता थमदना तौबगी वारी नतना मिनिमम द करी लेबम थोके हाइबदो मीगे कनोगी मिनिस्ट्री की गाइडलाइन की मतुंग इनदी 15 बेडेट कोई 2000 स्क्वायर किलोमीटर और बांदा अदगी रूरल दना 3000 गुंबा स्क्वायर फीट अदमाइना पीरी हबा अदुमंग नत्रगसु अखोय ngasai अखोय द एप्लीकेशन थाबिरो ओ टू सम एक्सटेंट कदाय भावबा कितंग हेता एक्जेक्टली अदु लेदौनी हाइबा स्क्वायर फीट तो लेदौनी हाइबा नते अदुबु लेभम थोकपा कदाय भावबा अखोय कंसीडर तोबा याय दि अखोय न मोइन एप्लीकेशन पिसन बिरा कान इंस्पेक्शन चला कान द अखोय मदु खंगबा ngam मखोय जी तौरिबा सर्विस से ट्रीटमेंट पीबदा चानगदोरिबा चानगदोरिबा यादोरिबा यारोइदोरिबा राइसे सिगे अखोयदे कुतोंग चाबदु मखोयदे पीबीद्रे ngasai एप्लीकेशन सबमिट तौरक्त्रबनिना अखोयगी परव्यूदा लेतबा पोट अमखक अखोयना करी हाइतारे ngasai mamangda mayamam थोकरे हाइरे मतमदुददी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अखोयगी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ना रेगुलेशन तौगदौबनी हाइबगी ऑथराइज तौबो अथॉरिटी पीबा अखोय ऑफिशियल पीबा लेते डिपार्टमेंट नोडल डिपार्टमेंट हाइबा लेते अदुबो अखोयना हानैसु दी एडिक्शन सेंटर पाइबनिना अखोयगी परव्यूदा लेबम तो हारगा अखोयसु प्रपोज तौरिनी सुमाइना अखोय रेगुलेशन तौजगे अयाबा पीबीयू डिपार्टमेंट ना हाइना तौरगा अदुना हंदकी इंसिडेंट सिदी अखोय रेगुलेशन थोबम नोटिफिकेशन थोबा मतुंगदा तौरकपा ओइबनिना अखोय ngasi डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर कंसर्न ngasai kakopi haibirido munna teno thijaro kanda hingang police station gi makhale ga kanodo oram Imphal East ki jurisdiction da Imphal East ki DSO ma ngasi biji chakhibani adugi report soidana adum laani adugi matungina koina mane register tawdraga su akoi kari to tobam thokpage haibidu su akoi soidana yengani aduga sidaista department gi site gi और गवर्नमेंट की साइड की अखोइना ड्रग यूजर्स सिंग जे नेग्लिजेंस तौबगी क्वेश्चन दी थोइरोंग लेतबरा हाबदो इथमसे ओके अदु मैम साइज इंटरेस्टिंग होइबा एरिया मना हारिबा खोगी प्राइवेट की सेंटर मैम से बता प्राइवेट सेंटर मैम से होई मोगी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट बीएमआर नरगा मिनिमम स्टैंडर्ड से मिनिमम नेम अदु खक थंबियु हाबनि याम हेना थंबियु लेबियु हाइबगी वा दिनति एन मैम जो हाइबिरि मिनिमम स्टैंडर्ड हाइबु वाहि सेना दम ताक्चर हाबता अन हारिबा मिनिमम स्टैंडर्ड नरगा बीएमआर से बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट से मागी सेंटर सिदा
leitana chalai bagi wafam si adum khara adum public domain da adum lakna ba amagi situation si leirabani na moina registration tawdri haidana ko ngai leitar ga disum makalngi thoning da thodok sing reported and unreported haitare center man go bi ai center ki mapan do bi ai adi sumai force pick up to ga se koi 20 tazare ha batare ko min mang udra ga su angang sing phare even manung da leiba inmate angang ama numit kharani tha amaga lerak tar di moi yauna mapan chala atop angang moi na khangna ba moi ga hana drug user to min ma kangu ga se dum chaminar ga dum phar propagi adum case ka se dum yam tazare ha batare मतलब अदाई दुदा कोई डिपार्टमेंट ना कोई क्या है तारे proactively डिपार्टमेंट खप्ता न तना कोई 23rd February दा if I remember को 23rd February दा कोई CS की मीटिंग अमा का तो वैसे दा डिसीजन दा मखोई district to the labor the addiction center सिंह से registered लोइना तो within 15 March haibagi ama so mo instruction ama su leirabani an initiative te duma lawri sida satisfied oi ba oi da mayam gi kanwa ni ko amna hana dagi di amna initiative lawrabra haibadu ai khanjai haibatar okay han dagi leiriba existing already exist to riba leijaraba private center sing haitare basic minimum requirement mage standard minimum leigada leirabra minimum standard to leirabra haibasima leibam toi leitragadi leibam toi haiba khogi center gi national guideline ama masagi leijarasida masi leina len madu skip torga na targa madu thawoidana ai center ama linga bani hana linkhala bani na mayam mushroom tore chongkhale hada mayam leire apabu mayam su yore patabu mayam su yoksele adana sigi standard se maintain tawdana ai rehab center ma de addiction center ma hangba yani haba gi confidence ama center tawribu sing da lai sikara idea lakpo idino adu sagi force pick up the holisi maduna maram oidori bra da kawai thambinga koi guideline leitabdu da maral sig dori bra otherwise koi central gi oiba normal lejeri anywhere in India akoina center ma hangi ha targadi gi standards de legada ungi have si prescribe toro lebni madu gi prescription se follow to udana koina center ma hekta link leise adar kariyo haibini ras masi keno ne ngasagi ministry gi irka gi pota panbiri se irka gi makhada component mapan ni rehab irka ji di keno ne amani kono component mapan se even post treatment gi bo yaurom ne ko the post treatment gi program je koi ministry gi makhada labor rehab sing paikhat ba ude whereas private center marakta di even post treatment bokta paikhat tana hojik kano gi contribution yam chawna laibu koi kano tawreba ureba the guideline leitabadagi asai mi say for example like hojik masi yamna mushrooming gi kapodama ano lakri say magi factual information do thamjarage ba rehab tara leirame tara du da yawro staff sing si haipet rehab ki niom ma khange adi chawlak pa income ma dum ure adu oita di magi sudum separate ama mu pamak pa separate da maga mi mari manga ga mu pulani mari manga du dagi khara mu songthok kiba aduna ngasagi commercial commercialization tawra amina masing jusum kano yam khalak baneba aina aduni da aduna masing yam khalai je income duneba ai kano seng no pan du su hek ngai ta ba income duni yang ai je income du dagi sigi masing je kano tawre yam khalak re whereas on the other side rehab khara na ai quality purake ai gi sidagi recovery masing yam na thodi automatically mi gi referral se matom da yam na laksani aduna ai gi di compromise tawroi treatment se phajana chathani hano haiba group of rehab center sulai ado group of sugum makhal gi rehab center sina masing minimal ohoraga ngasai gi income lomda chathar go rehab sing sina masing do yam khale income gi intention da hangi ba wahi da di yam phajaba sada na sum lairaga overdose satana sidoi saruk padi pharaga thambiraga treatment bibiraga kanmana patrana as if like moinaga pharaga thamuri mi do 100% recovery salaga dabagi type neba international report na piridi relapse rate 70 to 80% neba okay addiction bi kano adunida madagi situation da laiba drug treatment gi dynamics se yam phajaba londa da moibu phaning dana mapunsi kan mana phatra di hairaga manungi oiba intention di income neba aduna ngasai income do pamani na mi taradang lai di mana pamiba income do yodre mana pamiba income do yodramina forcefully sorok ta gi pick up
तौबगी कल्चर से लाखिबनेबा अदुना मसिदा गवर्नमेंट अमा ओइना इमीडिएटली जगह दुदा चलगा इदी थिंग और इंटरवेंट ओवर नत्रगना वार्निंग पीबा हाइसे आइदी मथौ याम ताब्रा इनै खल्लेबा हुजिक अनोसे आइना नुंगाइजद्री केनोदा intentionally government is the government in that they are the people in power kaishu nataba mioi kharana phataba ama tawuda una chalaga he noi adu this is the last warning noi matung amu he suguma makhal ki complaint media da la adi noi gi do koina shut down tawni kai se idi hayaning ba sugumba se adu sugumba se no haira di mi se alert su khara no koina ra kaneba adagi ngasagi madam Saroja ge ne attention draw mu तौनिंगे ना स्पेशल यूनिट की प्रोविजन दो नसल सागे अदु याम थुना इम्प्लीमेंट तौरगदी अखोइनासु कनोसे प्रॉब्लम्स एज मच एज पॉसिबल मिनिमाइज तौबद याम लाइन अदुम आइदी थोकने हाइदन अदुम लै दुगा मिनिमम स्टैंडर्ड ने ना ngасai मैडम ना पनबिरी दो मिनिमम स्टैंडर्ड सिदा ngасai की पर डे 75 रुपीस 30 डेज ता 2250 याव रिहैब सेंटर मोइदु बोक्ता कोनदे हाइदना मेस फी से लिसिंग अहुम चनिपान लौबा म्युनिसिपल फंडेड रिहेब लै लिसिंग दंग लौबा लै अनि चंगा लौबा लै सेन फंगना मोय बोक्तो कोनदे ना सेन से मेस फी से मु लौरी नेबा अदुगा ngасai सेन सुंफंग फंगदबा प्राइवेट सेंटर सिंग दो मिनिस्ट्री की मिनिमम स्टैंडर्ड हाइबो वाही दुदा मिनिमम स्टैंडर्ड तो अदुम मतम हरगी चपीबा हाइदो कितंग रियलिस्टिक ओइदेबा फन फंगब सिंगदुबोक्ता कोनदी हाइदना मेएसपी लौरे वेरे सोमदा फन सुंफंग फंगदबा सिंगदुदुसु दुम हारिबा सेम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन दो सनो विद द कनो द मोइगिंग सगी सेम क्लाइंट काउंसलर रेशियो प्लस बेदे टू द सटवाइज दी रियलिस्टिक ओइदबदगी एस लॉन्ग एज गवर्नमेंट ना थिंगजलक्ट्री बोक्ति पंगदौ दो तौरगे नत्रगदी अदुम अखोय रजिस्टर दी तौररोइगे कायनागा खल्लगा लैनबसु दुम यावरम दोय माले थिंगजलागना थिंगजलासनु थिंगजंद्री गैदी दुम कोई दुम पंगदौदा तौरगेना खल्लगा लैबे मी यावदबसु नतेबा ओके सेंटर खुदिमा की मोइना फंगदोक ऑब्जेक्टिव तदी गसाय ओजान ताक पे केरमाइना कोई मैक्सिमम रिकवरी सिंसी अखोगी सेंटर से तगी पुथोके हाबगी ऑब्जेक्टिव ती लोइना अदुम चिंदा नरगा मोगी ईबद मोटो ददी लो याव हाब तारे तो अल्टीमेटली ऑपरेशन तरक मतम ददी रन तरक मतम ददी बिजनेस रन तरक मतम ददी नरगा सेंटर से रन तरक मतम ददी फाइनेंस से मथक तारक बनी ना फाइनेंस तो कायद लागदा हम प्राइवेट की दिमागी क्लाइंट की लागतो नि ना क्लाइंट मसिंग यामना होनक मतम दंग सागी नमदना फाबगी फोर्स पिकअप न सिंग मतरक प याबगी तौबगी केस में हम लेरे अदना मथंग से इना मैडम सरोजा लाक्सन बद ngसागी सुम फोर्स पिकअप से तोंगान तोंगान ब प्राइवेट सेंटर खरा द तौबगी पाव से दुम पाक्सन दमक लेरबनिना सोइदा को इंटरवेंशन तौबगी मतंग से इंटरवेंशन विथ केयर हबदा हारिबा केनो दा खोगी सेंटर सिंग असिसु लहन बसु मथौ ताबा अदुगा हारिबा सेंटर सिंग असि मागी मिनिमम स्टैंडर्ड तु गो लोइना ना लहन बसु मथौ दितारी नि बट एट द सेम टाइम ओकिना मिसयूज तोरपगी मोंगसु लाबनिना सो आइदा सुम मिसयूज तोरक तारगदी consequences खरा लेगनी पेनल्टी नत्रगा पनिशमेंट खरा लेगनी हाबगी वाफम सी न एक्शन ओइना खरा उलग तारगदी हारिबा प्राइवेट सेंटर खरा मिनिस्ट्री की गाइडलाइन फॉलो तौदबा नत्रगा मिसयूज तोरकपा इवन सुमा फोर्स पिकअप न सिंगल लाइब मैम सिगी consequences खरा कोई फेस तौरकनी हाइबसे अमा सेट तौबम दे मथौ तारबरा हसिनि याम ताई अदुना निंगसी अखोय इंस्पेक्शन की दमा इन DSWO डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर कंसर्न डिस्ट्रिक्ट लेवल द कोई डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर लोइने ले हारिबा ऑफिसर सिंगसिना दी एडिक्शन सेंटर लेरिबा मिनिस्ट्री मखा द लेरि सिसु लोइने मोइना इंस्पेक्शन मॉनिटर तौबसे मोइना तौवे सेम थिंग हुजिकी कनोसिदसु प्राइवेट की सिदसु मखोइन इंस्पेक्शन रिपोर्ट थागला कांदा एकोइना अइन साइ थमजखरे सोइदना की अखोई मोई रजिस्टर तौदे तौ हाइरगसु फॉर्म दि लौबिखि तौद्रिको तौद्रगसु मखोइजे करी तौदोइनो हारि बरि रिपोर्ट की मतुंगिना अखोई जुदुम येंजगनि सिदैसिदा अखोई तुमिना दि अदुम लै थोक्सरoi देकी ngसाइगे आइगी सिचुएशन सिदा हुजिकि सिचुएशन सिदा थोइबा थौदोक सिजु ngसाइगी सेंटर मनुंग दुदा ओइदबा माली लंबी दा माली तौरिसे अदुगुम सुलैको हेक संगुबदा दुबु हुजिकति मयांगी कनोदा हारिबा रिहेब सेंटर सिदि फजना चलाइदे हाइबा पोटम ख रिपोर्ट अमा ख पेपर यावरा अबनिना अखोय यंगसनजबगिनी अदु यंगसनजना तौजरी सिनि अदुगा थोइबा थौदोक सि लंबी दनेबा अदु रिपोर्ट मैम हाइतार हेदी फोर्स पिकअप सि हेदी ड्रग्स सिन अब अंगांग अमा खोगी हारिबा सेंटर दुगी स्टाफ ने हाइजबा खरना पिकअप तौबसे
ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯤ ꯃꯤꯡꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯁꯨꯝꯕꯁꯦ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯟꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯞ ꯇꯧꯕꯒꯤ naked pere to wisi na koi reported oire adu unreported mayam sisu detect to biba and makoi dusu consequences face to hanba madi matau ju ta bra ha adne ngasai ge intervention ama lenga intervention ama yam darka ta ngasai ge koi insight thamjeri dune dc sing dusu koi instruction cs te gi lei re haidana say thamjeri sini aduga dsw sing na soidana maki round of inspection lo inchet kani na ai adum belief ta we na koi ju instruction pi gi gani aduga madugi matung inna fajana minimum standard city is very much required akoina yengdoisi treatment do akoina pidorisi akoije ngasai chari addicted person du rights and protection ne akoina yengdoisi chalai badudi private hospital adegi government hospital areas ni ngasai rehab center huji hariba government funded sida show 2 years the moigi guideline gi matung in follow up taw haibani 2 years the follow up taw beyond that makoi relapse ta iba ta da ba haibaduma di makoi counter roi 2 years pi bani na aduma choidana leigani haidi whole life to moi follow to ngam da bani na aduga ngasai gi hariba minimum standard sida piri base masi fulfill tawna bo hona bada ministry ne piri is only 70 rupees per day katani yam ne minimum aduga tha da chilising ani katani piri se aduna moi kona de thambi gri khara su lobu yawi haidana likewise mokoina lising ahum lobu funded na adu ani ahum lobu matamda private kine lawri je 7 to 8 ni ba adum aidi thoidong madu pibam thopra ing khale ba hena lori ba private ki mokoi gi adudagi loina mag sak pe salary me kano taw doini atai te maintenance me amam taw doini na aduna mokoi na madu effort taw bangam ba mi ni changa kadori duso adu already aidi minimum standard sidi leibham tho ena aidi feel taw e kaino de protection ni pido je koina client du ki koina service provider du gi na te ba kano tawri ba du gi protection pido iti aduna idi minimum standard se yamna chauba yamna volume kano ba kano sunate ai haije minimum haibesina itself self-explanatory to more. Minimum standard to ne other minimum standard se leitragadi magi license kuma ma kakpi bagi adu di masana ta adu gi registration do husi phawdi leitrabni na license ka oi dabni na makoi da ki da bagi hai gadra yari ngai ko ta adu sanga sabni na husi sigi incident je tho amina inspection report to la kanda ekoi kai do kari action lo ga de soina khana jagane okay adu handa ki incident se gi hai tare atoppa center sing da su maduna lesson weraga makoi su ka hena chaturuk taba situation di ocean have gi hope to ta hetare adu until unless we licensing system had registration ga tawraga registration anytime kakpu if you don't follow the parameters then adom gi license so idar kakki gane adre di ngasai gi business khaga tawjaram batu su hai ga center commercial oiba mong do kashu kai de commercialize tawraga ningthina adum run to bitaraga di mayam su dum lakani aduga miyam su appreciate tawni hai tare aduna business model amoina rehab center run to kashu kai de provided magi pi ga da service tum chumna quality leina pi bitarga di adu hoju adugi licensing system je leitrabni na introduce tawrabani tawbiro hairabani adu da mohoina tawdabani adu idi makhoi je khoini illegal ne logane ba hoju okay illegal haina lobu yara keno license register to haibate haibane provision leire provision already existing center sing hai tare now not lakada bududi moi adum registration anytime tok jaba yare adu already for the last few years exist tawraga run tawraga leire ba center sing asidi particular date amagi deadline amagi manung sida register to horo march ki tarikh april ki tarikh 19 boki manung to horo otherwise run to we are have hom na chungba ye illegal gi matang do aidi madugi wai do kitang yazening in the sense cooperative society the register tawrini loina bakse register tawu matam da moigi objective se to establish a rehab center as a maximum loi yawnai eba cooperative society the rehab center am establish tawgani haibo objective makada cooperative society the register tawriba private center do adu de ko NGO do illegal na paladi ministry funded sing judum illegal oireba only difference is moina sangha panga laibadagi ministry fund phangubagi wari ni but moi su NGO ne ba cooperative society da register tawraga rehab center ma chalai gani haibo objective ki makha adu boza adu idu akhogi leibham thokpa standard hai tare adu pi de taragadi
aise legally corporate amoina natraga trust amoina NGO amoina register tawjaba taragasu, but I am not fulfilling the requirement, basic minimum requirement. Madda register to but the akwai tawjagani haina akwai gi organization si mandate se lei haibagi wani, but cooperative society duna nakoi ji rehab center to bayare haidana authorized to dinate adu ngasagi kano do illegal do pala di muk langane madam ki statement itself contradict adum tawjare hadi minimum standard adum stick tagno tawraga so lei at the same time state drug policy that how comes kano da noigi state ki oiba specific formulation nama tongni an hari do private ka ministry thande ka sab manana sabina bada bera lakani somewhere kitang relaxation thamaga tongana thamdaba yaroi haiba do city so meeting da advantage se koi state ki oiba policy na traga state ki oiba guideline lakte habugi lenga tantra department da inthoga akoina hai chumme hana chatpagi oidori version another chumme haibagi kano do wafam do adi state ki guideline julai jatana adu dadi akhoi di yangjan bagi hak laiti hai dori version nate already aina no panjalina akhona 2017 da ju demand tawraga lae madu gi outcome ama oibani haina so akoina lawrasu yare outcome nati haina lawrasu yare policy lae bose policy du da mayak sengna palleba state specific guideline ama formulate tawgani ana policy se state city convention center da phong dana miyam kaudana gazette da yaubagi office sai thokdana loi gramne ba January gi tang nipan ne singi bse policy se thabakta onthok na ba lakna ba su community mayam ama khoi contribute tawraga lakrini hari ba event da bokta even ningsing akhiba baton tawrakhi ba su leite ba hari aduma namu kanone different story ne miyam da gazette da yaure haidana copy mayam namaga city convention center da miyam khangna policy leire haidana gazette da yaukra ba poto instead of trying to initiate the process of formulating state specific guideline why stick to the ministry standard for ngasai thamjagre ko until akwai state specific tawdri bawa haibane ba this policy is recently thokpune yam chatina nauri ko tha mani dangai sigi akwai initiative su mayam ma lauri marak tu da akwai committee sem na initiate tawri mayam gi guideline anoba state specific sem na ba hona ba da akwai state tumina leiti haibani da ina haining ide adigi ngasai gi ai gi statement dai contradict tawde kari gino hairedi license tawba haibin licensing amadi darka tai ta kanwa tawda ngasai gi ai NGO mayam ma tawri mayam se every kanwa scheme khudimak loina mak makoi eligible oire habidi leiti haba kari go particular amagi darka ta ba guideline or magi protocol di follow to buta bane ba for example health sector ai clinic am hospital am hange target chume ano madudi chume ba ko aina ngasai gi pusanjari ba point to di ngasai just recently newly tawgimni haibdo kuire adu thabak to kano tawbiu aina ngasai tangiba special unit to adu constitute tawbiraga di adu na busy satpada hobada dum laiba rehab singse saktam loina bu ura ani noinda licensing to noina hujipo register ta kano tawba laktrise kaigino noi by next week laktaga di akoi noi kano tawrani haiba kano se initiative je kitang kan ba initiative je ai marak sida ai clarification am katang ai kitang admit to honinge ba soida I kitang adai du dai kano maktang clarification am logje hauze haibiri be unit sa scheme ji masal sagi ni haibna tra hoida masal sagi scheme the department ko thingjala constitute over yaroi ba representative tharo on akhoi da haigdo buni makoina madugi matungina akhoi representative haga da buni ba akhoi constitute over yaroi ba summe ba do sasaru re ba scheme gi kaino ni sa da sasaru re already mogi site gi di process to bom thogu do tawre department gi response lagte ai bi re ba adu onoi interdepartmental mayam phongna akoi di ground reality duni go thamjari je manung da phongna raga solution ama putokna ba tongna je ai adu da let me see if I na udaba khangdaba leibra ai staff ta kan matau jagi ke ko aduga scheme je karigumba masal sagi wenam taragadi constitute to was makhurum de ge torok do bani ai de moin implement to do bani okay social welfare department gi maike de gi adu respond to go area lagadi tongna ba yengjan gi habagi medam gi hom dileri but at the same time lenga ki
माइकेदगी मरुना डिपार्टमेंट की माइकेदगी लाइसेंसिंग की मतंग दबो ओइरो खितंग हार्श ओइबा दुगा नत्रगा टाइमली ओइबा को डेडलाइन अमा पिरगा सी वो मुगी मन तौता गदे एक्जिस्टिंग सेंटर सिंग असी मखाताना रन तौबो यारोइ तौबगी सिचुएशन लाकने हैबन सिंगबा वाफम खरा थमदा तारगदी सेंटर सिंग असिना अदमक कोई रिस्पांसिबिलिटी यामना लौदना होजिक लेरिबा फिल्म से दुम मखाताना चथबगी फिल्म दसु लेरप याय बट हैविंग सेड दैट हाइरिबा सेंटर सिंग असिना सु लेंगा की स्टेट के स्पेसिफिक ओइबा गाइडलाइन अमा लाक्रि फाउबदे अखोइ तौरिसी लोइना याय एवरीथिंग इज लेजिट हाइबी मोंगदा रिस्पांसिबल लौदना संचन तारगदी कोई मार्च के तांग कुंठा मातुर थोकिबा थोदोक्सिंग असी मखाताना अदम थोकनी इट मीन्स लेंगा के माइकेदैसु अदुगा सेंटर हांगेबा खुदिमकी याम चावबा रिस्पांसिबिलिटी लै मखोइना सेंटर हांगजगे हाइना थोलैसे अखोइना हांगबियु हाइदना इनवाइट तौरुब नतिमा मसान हांगजगे रिक्वायरमेंट अमा लेरे हाबदि थोलाबनिना ही और शी मस्ट टेक द रिस्पांसिबिलिटी एंड लेंगा की डिपार्टमेंट की माइकेदैसु हारिबा मयाम से निंगथिना रेगुलेट तौनुगी दमक्ता याम चावबा पॉलिसी फ्रेमवर्क तौबिबा लोइना थबक टू इम्प्लीमेंट थू न तौसन बिबा अमदि मथौ तादोरी अदरवाइज कोई उतोंगी मोंगदा मणिपुर सी ड्रग्सु पंगुदा बुसलकपा फाबसु फाबा ngамदबसु मयाम यावबा अरुग चारि मयाम सिसु निंथिना कोई यंगजनबा ngамदबगी अरुग मणिपुर से पोहो हो लेबगी फिल्मदा लैदोरे हाबगी नोट से थंगसी मनु होनगी थरमसे मातां साइलेशन जरगे ngasi थरमसिदा उजाना नलिनिकांता अमदि मैडम सरोजना लिंगिर तरंग असि थरमसिबा थवा हैप्पी किबा अमदि मपुंग फान बिदमक्ता मैडम सरोजा अमदि उजाना नलिनिकांता बारो विस्ता मुखना थागत फोंगचरी अप्रिशिएट यू जॉइनिंग मसने असि मनु हुनके थरंग असि एडिशन सकरम तौबिबगे को तखन बिरप यागने कोई मेल आईडी impacttvnews@gmail.com नत्रगा कोई फेसबुक पेज www.facebook.com/impacttvmanipur दा join तौबिरगा कमेंट हम दे फीडबैक था बिरप यागने well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off from there